Mileni! Što je? Gde, dođi, molim te, sekund. Ajde, reci. Ma naišao si ko... Što je bilo? Ma... A što je ovo? Ugledalo veliko. Konj, brate, šta bi drugo bilo? Ovo konjina. Konjina. Pomi malo ga, jel? Podrezale noge. Imam problema abnormalne. Trebao bi sad mi pomoći ako s neki. Hoću. Otić do mene kući, odvez ga. Ja ne smijem trust ostaviti ni sekunde, lopovi pokradoše sve. Da. Hoćeš otići? Hoću kad ti kažem. Ajde. Evo ti ključi. Pazi. Ovaj ovdje piše Made in Kina. To je od veže. Da vidim. To je od veže. To je od veže. Od haustora. Od haustora. Dobro. Uđeš, otključaš smjeru kazaljke na satu. Ne digitalno, nego gde smir se malo. Dobro. Uđeš unutra. Dobro. Uvedeš i dječka sa sobom. Konja. Zaključaš. Dobro. Imaš jedno 18 stepeništa. Da. 5 s desno je moje. Moram svi 18 proći da bi došao do gore, jel? Da. Ovo 17 je slijepo. Nema, završava zidom. Jedno je samo ide. Da. Uđeš gore. Ima par sto stanova, jel? A moje odmah desno uđeš. Da. Odmah uđeš desno, a ključ ti je ovaj. Eto. Od stana. Piše od stana. Piše ostavi pločice. Od stana piše. Od stana piše. Dobro. Otključaš i našao si se di u dnevnom boravku. Odmah, brate. U dnevnom boravku. To je, jel, francuska šema. U dnevnom boravku. Kad si ušao u dnevni boravak, onda si u dnevnom boravku već. Dobro. Kad si u njega ušao. Desno, ideš jedna svoji, ima, može biti, sad ćete slagat, jedno 3 metara. Imaš stvari, televizora nabacani, ti šteka, cigareta, ništa nemoj dirat. Ni cigareta. Prođeš 3 metra. Dobro. Okreneš se svoje desno, vidit ćeš sliku od mog tetka. Dobar dan. Tetku. Pazi. Ideš još 2 metra, odmah desno smotaš sa dečkom i to ti je saldaben. Što? Kupaonica. Bade cimer, to ti je ovaj mokri ključ, uvijek kaplje iz njega. Uvijek je mokra. Pipi malo, znaćeš da je mokar, ne moraš ga gledat. Da. To je od bade cimera. Otključaš bade cimer, uđeš u bade cimer. Kad si ušao? Desno je kada, lijevo je jakuzi, pravo je džakuzi. Nemoj džakuzi dirat. To je džakuzi. Džakuzi, to je ja s Borenom prvrto rupe. To ne diraj. Ostaviš dječka konja ovako, glavo nek mu je prema sjeveru, a pozadina prema jugu dole. Znači sjever, jug, osovina. Da. Ostaviš ga tu. Konja. Sebe. Konja ostavim, da. Kad si ga ostavio? Da. Sve si napravio. Zaključaš ponovo bade cimer. Izađeš, sad ti je tvoje lijevo, a moje desno. Jel ovo moje veće od tvojeg? Tvoje je to lijevo. Sad moje lijevo, a tvoje desno kad gledaš napred, onda je moje lijevo. Da. Izađeš iz dnevnog boravka, zaključaš opet stan. Kako si ušao, tako ćeš izaći. I sve fino, eto, hoćeš mi to napraviti. Hoću, Ajde ponovi, molim. Uzmem konja prvo. Tako je. Da, provedem ga kroz vežu. I gore popnem se u stepenice. Ide prvo konj pa ja. Onda otključam stan, onda prođem kroz dnevni boravak. Da. I onda kad prođem kroz dnevni boravak, odmah desno. Bade cimer. Piše gore bade cimer. Pa onda uvedem konja, glava ide na sjever, a... Glava sjever, dupe jug. Dupe glava jug. Da. Dobro, i onda izađem. Da. I gotovo. Reci meni... Odlično. A dobro, reci mi, a što ti to radiš? Imam veliki abnormalni problema sa ženom, brate. Sa ženom. Da. Kad godic dođem, odneput. Došao ja iz Garešnice, iz Kaniže, iz Graca, iz Lebneca, iz Trsta, otkud došao, znaš li kog sam sreo, ajde godi, kog sam sreo u Lajbenici. Da. Pogodi, kaže, znam. Ona? Vidi pametne žene. Rekao, znaš ti ko je kupio nova kola, kaže, znam. Ona. Da. Šta godic počne pričat, znaš, ne bi li malo uvuk atmosferu domaćinsku, znam. Sve zna, brate. Sve zna, pa 10 godina sve zna. Još se, brate, kak je pamet. Istima, eno je sad kod materečne vezu 4-godišnja doba već godinu dana. Velerove neke, ti point neki, pa sad. Ja ću doći kući, ranije dođem. Da. Sjednem na trosjeda,
Znaš, uzmem čita Dostojevski, Tolstoj, ne znam, Janko, Matko, sve ove Rusi, znaš. Čitam ja, Da. ona uđe, dobar dan. Jel si izvio? Slušaj, Ja se izvije. šut. Uđe ona, dobar dan, pravim se, ništa ja nisam, znaš. I ona odmah odje malo ovo grmlje, proprat, znaš. Gužva to trebaju, to sredime, jel? Ide se malo proprat, jel, da možemo, mislim, na miru bit. Da. I, čekaj, šut sad, jel? Slušaj, ovo i ti budalo jedna. I sad, znaš, vrisak se prolomi Kome? iz Vade Cimera. Aha. O, šta je ovo? Da. I u dnevnu sobu. Jozo, jel ti znaš šta je u Vade Cimeru? Ko je? Ja ću reći, znam. Kako ne bi znao, konj.